Povuci. Neću ići na tama! Neću! Pali radio! Pali radio! Pali radio! Pali radio! Evo nas u prvoj epizodi Prepada. Zašto Prepad? Zašto Prepad? Jer Debeli na Prepad igra igricu koju u životu nije vidio. Nikad. Nikad. Znači, ne znam šta je ovo. I da sad ne seremo kreć. Start new game, Amnesia. Vi vjerovatno znate šta je ovo. Ja nemam blage. Nigga, please. Come on. Sue me, bitch. Okay, so far we have a black screen. Oh, he who makes the best of himself remove himself from a pain of being human. Dr. Samuel Johnson? Is that like Samuel Lee Jackson Johnson? What? You are playing. Okay, I'm playing Daddy. something. Daddy, please don't kill me. What the fuck? Zašto je tako crveno sve? Zašto je tako... Ne zaradi. Zašto je tako čudno sve? Kao... It's freaking... Ovo je tako izgleda pošleka. Eto šta igraš, eto te šta igraš. Amneziju. Okej. Kako ćeš li biti igrat Amneziju? Sad se kao mogu kretat, ali dalje sam... Sjeban. Da, sjeban je understatement of the year, man. Znači, ne da sam sjeban, nek sam ujeban, koji kurac. Koji kurac. Dobro, znači se. Mogu upaliti svjetlo. Imaš tu krevet. Imam krevet s cage-om. Ti meni reci kak je to dobro. Pa da me padneš s kreveta. Right mouse to... Držati moraš i povlačiti. A zašto bi, ko bi htio ući unutra? Evo ti hoćeš, ideš spavat, a? Idem ući u krevet. Ne da mi. Hoću ući u krevet. Ko zna kakve se perverzije tu odvijaju, buraz moj? Uj, ovo krv. Ne, to vidim. Dobro. Daddy, find us! Pražu se muti kod facu. Ti mu se paci. Kad je bilo lupo? Ništa. Sam se neki čudni zvukovi koje... Stigo. Naravno, nema reflectiona. Znači tebi je isto nova. Hoće već isprepadat ćeš na sve. Dobro, već se ne dođe. Daddy, find us. Opet nekako. Ovdje ima normalnih kreveta. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. What beach vam igraš? Action. Zakaj ne mogu uz to masku? Ne znam. Ja bi nosio majsku svinje, čovječe. Zove se Machine for Pigs. Provjer malo. Gdje je on za sve zalokotirano?
Ivan. Još jedna maska. Uzmi stolicu, brate. Furaj stolicu ko obrambeno oružje. Hiti dole. Pravi nered. Povalj Uj, sve. ne mogu si na klavir. Kako si ići dole, Bog te? Ne znam, probaj sve prostore. Ne da. Papa, this way. What the fuck? Mutan si. Šta je to? Kublo si. Sa bol. Udri. Ja bi zatvorio vrat. Kad bi otišao u tog ormara i ne treba se sad. Ne možeš ga otvoriti, jel? Za ovo papirje. Neće gledat. Zdravo. Povuci. Neću ići na tama! Neću! I don't wanna go there! Come on, come on! Where's your ball? Batman. You are man! Pull yourself together, sir! Fuck! What the... This is čuo sam te! Šta je ovo? Tu je smuzi. Sad imaš sve. Evo, Lucifer sa fenerom. Prema sebi. Ovo je viš pametno. A zakaj naš sve? Ne možeš imat svjetlo i radit, moraš maknut svjetlo da bi radio. A, prosti. Bogat. We're hiding, Daddy. Smeća, mama. Svi. Ej! Ne može doći s te strane. What the fuck, man? Private failure? Zvali pitanje, stisnite. Napravio. Sad ću se prestava njihati. I če, on je vama spuki. Ko djete bi se igralo s ovim frajeru? Kaj si ti, lud? I čekić, normalna stvari, čavli, to je tako normalno u dječjoj sobi, jel? Čuj, neka napad. A čekaj, ne kao tu se radila soba, koji to? Vidiš, pa zato su čekići, čavli to. A krovate su se ljuljali da su provali, sad se još ne... Sad se ne ljuljaju, da? Bad feeling about this. Sve ladice su završali. Nek ne veš. Evo je, ovo možeš otvarati. Biblija. Može. Brate, Bibliju, to je stolac. Na ovoj ladici. Pa fakat piše Biblija. Piše B, I, B, L, I, A. Biblija. Dobro, zakaj ne mogu uzeti Bibliju? Biblija. It's a Bible. It's a... Holy fucking Bible! Zato mi ladica. Aha, baš moram povući na seriji. Šta je ovo? Ništa. Aha. Nota. February 14th, 1899. Dobro, imaš skupi, to je da je skupi. Ugasi fenjer i uzmi se. Ne mreš. Ne mreš, ne da ti čovječe.
Ovdje nije ma ništa zanimljivo. Tražimo klinca. Evo, tu smo došli. Tu se više nema prava. Jesi skušio? Sigurno. Ne, ja sam možemo doma. Evo. Vratim se zelo kotiram nešto. Sve ti je zelo kotirao, Brenda je namjerno tako radi. Ono, sam pratim. You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful Martin pills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, where the ministry sent me. That they have concerns. What the fuck just happened? Amnesia. Let's see. Can I take a rifle, please, man? I need that rifle! To je ukrasna puška, žao. Svi brate zvona. Znači, neće znam gore je. Evo ti telefon, halo. Javi se. Hello. Precious eagle cactus fruit. Help us. Kaktus, eagle fruit. Možda to nešto vezano za neku muziku. Možda moraš naći svježi kaktus, orla i voće. Jel' tako? Da. Ne, to treba ključa. Ali tko stao sam vrata došao, burac? Kak? Ne mogu! Takla makan. Op, puškice. Upali svjetlo. To će ti vjerojatno laditi samo biti. What? Crgaš. Ščupaj. Stol poruči, da li ima laditi? Ščupaj. Možda je... Ne? To je prekidač neki. Evo, to. To. Što ti je prošlo? Ti ćeš! Ovo je zabavno. Šta je ovo tu? Tipična slikica koju bi nacrtalo dijete od 6 godina. Što hoćeš dobar portret je? Ona to drži. Drži. Oni nju bičuju. 3 žene bičuju 4. Jebano. Makajna Ali, man. Neste, idemo, nije party. Gle, Siri, zove ih tu. Znači sve neko promaši. This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat, ripe for the bleeding. Neko je sve gledao. Kao slika, kužiš slika, ali zapravo nije slika. Navodno. Iz povjerljivih izvora. Čekaj. Mile, treća ruka. To. Sad će ti se otvoriti. Vidiš. Zašto? Čave u glavi. Evo, čitaj. Evo ga. Banket. Sad, okej. Znači, Debeli čestitam
Kak se zove ova igrica? Amnezija? Amnesia Machine for Pigs. Ne znam, znači nije bilo puno jump scare-ova, bilo je scare-ova, ali moram ti reći da je jebeno atmosferično. Mnogo. Ekipa, pozdrav, pišite ako se lajka, ako se ne lajka. Naravno. Zanimljivo. Scary. Like, subscribe. Zašto ga like, subscribe? Moraš vikat tu ovdje u kameru, bok i mahat. Bok! Ajde, deri se.